Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli kaMaskandi ke lapha na wengane zakwethu. Inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Ngiyacela ukuthi ungene ke lapha na kwi-comment yethu yokuqala kuzobona le video ke esikhuluma ngayo ke lapha na wengane zakwethu. Inyanga enkulu ke lapha na uDr. 3 Second ke lapha na wengane zakwethu isiveze ukuthi ke abanye abaculi abamiyeke ke ukhuzani ke lapha na wengane zakwethu usebehlule ke lapha na ngezinto eziningi ke lapha na wengane zakwethu anazo ke lapha na wengane zakwethu. Mina ufuna ukuyibona ke le video lapho khona 3 Second ehleka ke khona lapho khona ejabulile edibane khona noThibela ke lapha na wengane zakwethu. Ngena kwi-comment yethu yokuqala ke bese uyithola ke i-video ke lapha na wengane zakwethu. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe ucindezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video entsha si channel siyabonga.